Hello, so piteho King the Land episode ina panin tensan explain anabol tau hite ipile eche channelahi nonglu na masapen hila lungsi nin like share subscribe nana ki bolding khanti min hi chutiang le ko hile movie explain na de uma hele description na khundu leo chun ka number mintin hicha pana khu whatsapp ma jong nin hojing theju hi explain chu anapan tau hite episode 8 hong gipa na hin flashback chu hong kivet sa in hichia hin Mr. Prince hi mopa vonin hoitan anaki vontan kipa althanum ta in anumin hi ahin la Mr. Van hi agalunin keho Korean gama hi kinthupi o uma mithupi ta hon keho Korean gama hi kinthupi o uma chutiang le mithupi ta ho hin hiti tabang kin ho tiang hile von kangbo niki von jiwe ati pi tan hi hiti achun Mr. Prince su vanin zong zo vin anal hiam thaen Mr. Prince kivon na chu Mr. Vanin akivonin nuanu sarang to kichiang ding achun anachi in hi amanin zong hiti tabang kichian na kin an chai hona hin Prince zong hi agalut bep 7 ama zong alunga hang be se ajengin ipidinga hiti ahi nei zo thlepham namai kha de atin adel le jengin hi hiche sin chu hong ki chajin sarang le golhang pa wan hi mun khat hin num ta nana to hlonin wanin zong ipidinga na nup lo a hi le ata hi zong le ipidinga ni ki chen pi got ham ain titan ijepha na chun sarangin zong ke hi hotel langa pat ka hi ji a ama lung ko hol nga hi chule am ahin titan ijepha na chun Mr. Wanin zong midang ton khom kahin muji teng le katisan hong phul ji in kalung hong hang ji e ahin tile mi sarangin zong dan chu na sumsil ji adan hi chu na atin en seitan Mr. Vanin zong kasumsil hilo pi chu kahin gel kho pi zo nei bovi anatin hi gowan hin mi sarang hi lunggu a lungsit wal ji a chu mi to aga khoma hello le hitia pasal dang to aga khom ji amu ji teng hile anamo lung han jing ji adan hi jizo pha chom khat jawahin Prince zong agam langa kilia kit gotan hichia hin Prince in zong nunga nu sarang ko machun sarang avela ka hung kit ding hi avela ki muto kit ding hi anatin hichilaya patna chun anachi tan hi hichizo pha chom khat jawahin gowan le aso pinu miswan to apa hin anni khom na khat hi anane jawin chutiang le kyo khom na khat jong hi anane tawin hi apa in zong gowan ko machun Prince chu bol ha le inti ka tile bailam chan nangin no umpi in kipa la thanom ta in chilaya pa in na sol do in ichi si achu hilovin hepa tin zong eko ku jinge chutiang le aman sei ben achun tunung tiang zong le nang hotela bo ka kinga jing ding hi tin zong aseji anatin hi gowan pa en zong anniversary iman na diva hi Prince su na ko thei kit deham atin gowan su pinu Miss Wan ko machun anasejin hile Miss Wanin zong henge ko thei nangi anatin ahin la gowanin wang hichi chu hotel la patna ki bolding ahin hichi langsang hi hotel sunga King the Land mo pu na hiding ahin hichi a hi keilam kai na hiding ahi anatin hi hichi pha na chun asu pinu in zong hichi kina hi mithupi ta ho bo ki ko ding ahin nangman bol thei pu na ti atile gowanin nangin na tong sot wal be si atai chomhat ki cholin ke hung ki pe ta di ingi ahin tin hi jipha na chun apa jong akipa be ase in Prince Bon kipa la thanom ta an sa kipa la thanom ta a hichlai muna pa na sol do thija hele hichi ho chu nang dingin ima cha hi punti bol theina na ti atin hichi anniversary aman na diu jong hi gowan thane na in ana koi ta hi hiti chun ma ho jong ilai pana ang ki hian do wahin gowan le asu pinu wan hi ana to den hlonin Miss Wanin zong neki din te ping up cha hitam ichanin bol the jong le chun ki khelin te ni ti ham hichi anniversary program hi nang ho bol the hi po eti le gowanin zong tunia patna thilnyau cha jong imazo si hi keman kan bol jing ding hitai atin o nu chu an le don bu tan hi ni khari gowanin zong nunga mel hoi ta sarang chu anne dingin anako tan sarang zong
gowanin akozi achun anachita nahi hichi zanahin gowanin zong nunga anu ni adinga chun ni athei tui hi anakan pi in anuhun pi ta nahi nunga anu in zong khatchu aga atema hele adu walbe ase ajengin na ni athei sim hi tui walbe ase ajengi nangin zong ga ane patyamen atin them khatchu alunglaya chamjing golhang mel hoita gowan chu ani asa ta nahi hichi jawahin gowanin zong nunga anu ko machun keiman do num thupi ta khat kaneji kain do thei diam atile sarangin zong ipyamin seju an titan ahin gowanin chomkhat hungai ta di in ne the dang in hun ta di nge tin aman zong sa khat hi atuina thei di to min ahin hun tan hi hiti a pha chomkhat aga hlona hele pholo changlo wachun gu hungzu in lai ho chu hung thigam tan nunga nu in zong pholo changlo wa gu hungzu a light hung thi pha na chun adon na khon chu an kile hla sa in gowanin zong nunga nu chu atu pai jengin nikisu kha lo hinam na phat hinam an ti ta nahi nunga mel hoi ta sarangin zong na thil hun zo si zong tui ave su gam tan ni athe he to poji atile gowanin ima cha kho poi nang nikisu kha lo pole hi cho chu vel hun the kit hi an ti ta nahi hiti amanin zong gu thu hlon jing ji chun dap hen sa hlon tan hichi chun kisu lum na dingin amani chu pimpom cho min ani ki chop tu hlon tan hi nunga mel hoi ta sarangin zong asei do ngam lo wanga nitin le phatina anagela anasu mil thailo hi ji chun imacha seilo wa chun hiti chun ana khom hlon tan hi hichi zo hin ni khat hi gowan zong sarang te ho na to na chun aga chi ki tan hiti chun nunga mel hoi ta alunglaya chamjing sarang mu nom na zal chun cha aga mo don tan hi chini kho hin king dalena staff dang ho hin gowan hi ama ho na to na aga chi ji chun anaki pa thei le oven eki thu pi diu hin te ana tivin chu teng le nunga nu cha na za chu gowan in na vet chu ama ho hin nunga nu sarang avet hilowa ama ho zo hi avet dana anaki gelu hi chomkhat zuwa hin king dalena staff ho chun sarang koma itin seita win hi gowan khun ipi ngai cha tham ga dongo sona panin atu tai ati tawin ichi chun sarang zong gowan kom langa chunaga chi in pharso ta na to tan ipi na ngai cha tham atile gowanin zong nang ka vet nom ji a hichilaya hi kong hi bowi ahin titan hi chipha na chun nunga nu in zong ai poi kaloi ka gul ho zong alungu dongam tan lungsi ten hichilaya pa na hin pot do jingo atile ulang pa en zong nitha lang kontanga le meeting kane zu hin hichika a chu hilaya hitowa vet chim set ding ka ti na he tin an sei kitan ain la nunga nu in tua kontani bo hin laza kontanga lang pe le meeting nei diwa munchu min chi in lang ganga in an titan hi hichpa na chun Mr. Vanin zong chichu hi a hele cha khon khat ne hin do pi ta di in an tikitan ahin la sarangin wang ai poi nakoma ka taw tho jing hi ichilaya pa na hin chi jingo atin a o chu han san sa thim tan hele ijipha na chun Mr. Van zong lungphamo thim ta chun ichilaya pa na chun ki pat do in achi do jing tan hi ichizo hin golang pa Van zong apa to su pinu chu to keu khom na khat hi na ni kitawin apa en zong anniversary iman na diwa hi nakigu hitam atile Mr. Van na pa ko machun hingi hepa kakigung tup tai an titan ahin la so pinu Miss Van hin ichi program hi mo bol thein hi sa ham king hotel hi kum zakhat lin na kimang ding hitan mi thu pi ta ho bo ko ding hi an tikinin hi hiti hin Miss Van le golang pa gowan hi aki ho bui chang thlonin apa en zong hiti hin an seita ni chi chu hi le phajinge Miss Vanin airline lang mo pu intin nangin hotel lang na mo pu ding hi tu chunga hi na mo pu the ham ai lo le na pu the lo di ham nang ma man nan vet sa ding hitai anati tan hi chi hi na bol the ja he le hotel lang si hi nangin na pu jing ding hi anati pi tan hi jo hen ma ho jong aki ho vu chu ong ki chajin hotel sunga pa na chun ong po do tawin hi ahin la gowan hin nunga mel hoi ta sarang chu mu nom ji chun akile kinin koraga hona hele photlo changlo wa chun sarang chu amajin hong dingin minit khat se jong le ikho thei diham an ti tan hi
ichia chun nunga nu sarangin zong nalunghang na la jaham nalunghan na chu paimang jengo tin gowan ko machun han seitan ahin la gowanin ipidinga kalunghang deham kalunghang hi be ahin tin ahin nunga nu sarangin nalunghang ta e kahenai na mai su in kamando jengi ahin tin nalunghan na zo si chu paimang jengin ati to gowan kol chu ahin ko min ahin la gowan chu ong ki bol thei sa thim pha na chun nunga nu zong chun luhang ta chun gulhang pawan chu anada latan hi jizo hin miswan le asekitripa umna hi ong ki mutan asekitripa zong hin miswan ko machun gowan in hiti a khu thil bol jinga hi le nang thane na hi beiding hin hotel lang hi aman han pu jing di hi an titan ijipha na chun miswan in asekitripa ko machun ni ta san loham atila patna keiman hotel hi kana pu jing hin gowan hi neu kha jong chang lo ding chu jong le sekirpa ko machun miswanin e hon ki het pyo se si chu invitation card ami malchi in anathonin ati pi tan hi chu zo hin jan khat hi sarang le Mr. Wanjong ong ki mutu hlonin chi jana hin Mr. Wanin sarang ko machun ngai dam ne ki thu min ne ngai damu ke bol khil hi til sarang in jong Mr. Wan ko machun ke jong ne ngai damu osanga kahin holo di dol ta hin inzole kaloi ka gul hon gel hil khawinti kana ti ji achu ka o ana sang kha hi ne ngai damin anti tan hi ahin wanin wang imatsa bui na umpui ne ngai damo tin akhut chu ga tu in jizo wachun gowanin zong alung laya anagyal jing imang ding ati wanga ai imang thailo lungsi na chu akam langin hongpot do in nunga mel hoi ta sarang ko machun hin khua chian khompi dingin keiman nangkan lungsi ni ipi na gelam atile nunga nu chun imacha seilo wachun pimpom chop danin aga achop kit tan hi hi chun avet sa chu hi le na se zo si kanum nai tin a na bol dan hi hi zo hin jan khat hi golang pa wan jong nunga nu te ho na langa chun ana chi kinin hi chini hla a hin ama hon jong alo thin na ho chu ain seita win sarangin jong kumni best talent kamuji in bits ni kamui ain titan hi le Mr. Wanin hi chu hi lo di dol hi iti best talent na mule bits ni si abu iti na mu thei diham angai a hi pui keima na sung langa kabol thei chan hin bol tangi atile sarang gulte ni chun nang manager mai bu ni hin head manager hi le chun na bol thei ding hin tu a nang manager mai hi a iti na bol thei diham nang head manager nong hi na dingin don khomu ti ativin ki pa ta chun ana don tawin hi hiti chun pha chom khat zo hin Mr. Nole gowan chu hong ki mukinin gowanin jong nunga nu sarang le agul te ni min chu gam chu ma tri ma chi dinga hin Mr. Nu ko machun aminu chu na pilu tan hi ichi zo hin ma ho jong ki hui hla a chi dinga chun airport na hin hong ki su tu tawin ahin la wang si ta chun Mr. Van hin achang si a nunga thum chu pui ding atile Mr. Nu hin gu tim chan anunga chu hen zuitan airport na hin ong ki su tu tawin hi aman jong ina cha het pha lo ji chun head manager gowan ga ti ding atile gowan jong gang chalin a thlajin akam chu si pi in thilum chan ho chu bonin asei pi tan chuting le Mr. Nu hi manager mai hi lowa ti hui hla a achi sungwa dinga hi head manager ahi na dinga hin gowan hin asei pi tan hi hiti hin ma ho jong Thailand gam hin ki hui hla achun an chi tawin hi le Thailand gam lang alun zo wa hin ti chun ma hon jong Thailand gama ne thei tui ho jong chu hen ne win hi chi na wa hin khatwe le sarang le gowan hi gu thimin ama ho ko ma pa na chun ana jam do ji honin ki pa la thanom ta chun mani chang se chun hin khu na mang ji hlonin hi jan khat hi gowan in jong nunga mel hoi ta sarang chu munchum lang ble khat na hin ni thele cha ho hi na don pi in ji jan hin nunga nu sarang in jong hiti hin an seitan hi kain khulung ke za ki pa ding kanomi ain tile gowan in jong hiti hin an don but kit tan hi nangai cha zo si namu thei chuting le bol dia na gyal chan na bol thi hi kisung lel hi in an titan nunga nu in jong alung sit na ngai lu gowan chu aven atha na num hle ajing in hi ichi zo hin gowan in jong
nunga nu sarang ko machun Miss Wan Hu kapin pi mong he pui keini hi kanuhan achum chu mahin kanyaw lajen kanuin imacha seili helin eina da tha e an titan hi chujong le chini khu achun keiman ka pumpumin kanu kana holen ahin kanula kanamudo apun ichini khu achun ka kom kana za am ho zo se chu ananui su ke jovin ichini khu apana chu ke hin nui kiti hi kana deilo chutiang le lungthim ki pana ta ta ne ya nui lo da na mi zo si hi kana gel kha ai tai ain ti ni hi jiphana chun sarang in zong tu ge za hi om nan he lo la yu ham ole koiman hol zong hol kha lo ham hen ti le gowan in zong muntin gam tin hi kana holin ahin la kanu hoya umaham tu chanin muzong kamudo apun aum na zong kan he lai pui ahin ti tan hi chutiang le gowanin kanu hi kagel jing diham ai lo le kasu mil jing diham ti zong kakial ha thei ta pui ain tin hi jiphana chun sarang in zong Mr. Wan ko machun nakom na naza aum ding hi kata asani kinwang anati na hi chutiang le na nu chu ikitu khomawa hoilaya ihol do ago diu hi anti tan hi ichizo hin Mr. Wan in zong nunga nu sarang ko machun zan hi num be se jengi apulang in chi tin chom khat ga ding hi ti ain ti tan apulang achun Mr. Wan zong aga po do tan ichizo wa hin nunga nu sarang in zong Mr. Wan nung chu azujin anu langa pa na chun niam chi chi nin aga akol jing tan hi Mr. Wan in zong kain kho an hongji in nachungin ki pa na se zo lo khan se ji ain tin nunga nu in zong gowan ko machun keijong ka kipa e keito ki mu tu ji in nachunga ki pa na se zo lo kan se ji an tikit tan hi chi zo hin amani zong mai lai se la chun ong ki ve tu lonin niam chi chi na chun ong ki kol tu lonin hi lai mu na pa na chun ong po do lon tan hi golang pa wanin zong nunga nu sarang chu innum ta ta ho chu zan hin aga ve sa tan hi chi zo hin amani zong hichi khupi sunga dinga in sang pen chunga chun angkal do hlon tan hichi hin nunga nu in zong golang pa ko ma chun in zo chu ipi na ngai cha na thu me matile golang pa in zong keiman i macha ka thum poi aji chu nang ka ko man o ma hele thildang ipi ka ngai cha diham keiman anatin hichi zo hin Mr. Wanin nunga nu sarang chu ven nui siu se wa chun sarang kin nang kan lu si ni anti le nunga nu sarang in zong ken zong nang kan lu si ni atin Mr. Wan chu akolin hiti chun amani zong ki pa la thanom ta in pimpom cho min hong ki chop tu lonin hi che hin episode 10 zong hong ki chajin explain ibol naw zong hong ki chai ta nahi aban ting le in lang akilia ting leo I chan gi hong su a ipithu hong diham ti ho hin sei diu hin chu tiang le akilung si na hlon hi lamhlung diham ai lo le lamhlung zo lo diham ti ho zong hin sei diu hin aban hi chi chinela ekimu tu kit ka sevin na bon chawin anadam sel chi tawin